Prastaw do ringgit itu suara kinahubrak to namang kerajaan sa takas ma borasuk nami marbuwa sinubot kami siyan padi Mulai ate mga gabi majalah oras di bagasan parkungat ta apala di malukut diaryo. Amang pati nami takas songontang yang panguhinakin ia ama nami sa tunga di bagason nungabi di jutuhat ka. Masakat kami sa luhut di pinaparnida mangon. Naing maniag da mangon borkat sangap lumubi ma di bagasan akka para daton na. Alani amang pati nami nakosroan nami marhite tangyang nasin amat tinibata. Marhite kuning saha Panginoon namin ang kapinaparna sa luhut na. Lumubi man ang dawatan yang niya karajaan ito luhut na namin. Imago na rajaan. gabi itu jala horas secara pagidua kita secara tangyang mararupon dadudot ka naung dumulo inun itu kata atau markitei jamu wala sugut markitei dusero hamu na tutu naing pasangapon dadudot ka naung dumulo inun itu kata di bagasan praktikyanon nono nang matutu sa na dua tinabahaw toras bayat yung sa baligalian manangis naoro pasangapon na toras atong tonggo ikon dakotan parsaulian tagadi asa horas gamu sa luna pinoparnya umur nami pinoparnya tujuan sa partikyanon subay kami do parjolo ima sa gudang putih-putihan yung tadi bata kohom mahita di bagasan Las Biroha.
Thank you.